بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu wa Komori mdudunga makatina nwayo ramjundrao yo Komori rajundrao hunubonze to sana salamu jihani tutauza leo jar hadisi wazima armama daikao ya filisa wala nyasi wa dujundrao bonze abasain bal yoma da dhumiri hafili sesonti sha radhimari jeri ikomi mbabi na ushukuria mzee wa hatu mwananyasi Abdurrahman Abdul Hamid ikao hatongezari tifanya hazi mbabi tifikiri mbabi chelo kanga lazimu rijeri virli mbabi ula wanane emadayo mada muhimu ikao ila dhumambishi shaukweli nganzo fikra zinji nganzo hazi zinji aniketu hanza wandoto bali ya gwa chaila dhumando afikiri yaman nambona mnayo ndi yamswa juzi na kaujahunu bayo wa Komori roha Komori ya dunga Ethiopia radunga Ethiopia hoendele ya Ethiopia yo Addis Ababa kadakara timu 15 na vyo ikanti yirirenge yende isi Dar es Salaam ikanti yihondi ho yakaujaza hoendele ya Ethiopia yabo isongeza baada tishilai mwananyasi huo Abdurrahman Abdul Hamid nifanya hazimbabi mraka ntafikiri ka kweli ngabono uko lazimu zitolilwa kihikma jana skarunge maandamano ya kamar sai ahusu za habari za bie bahinga mwananyasa ka urungu wabo nsumjwa lezina tidwaza hamba ukaya on hokara rekubaliane mwambieni ye biye nganzo ikira lingabi yao mahadisi kaya yonge dunga nao tena no wanadamu wadukanza wa roho zinongo mbilizo mnungono kaya ilazimu wanafikiri zaidi wanata henzia ya ufanya namna rijo ufanya kwezi timbi yaka ngabwana Komori madhamana mali ndoazewa hatu wa Komori wambakaya angana njoye biesi shabu ngabozanzia za ubira bahi mwananyasa Abdurrahman Abdul Hamid al-Saukaya ilazimu wanduwa tahe wana wa Komoro na mashirika yani walona agents za misafara hata vumbua majina hapo wanduwa hadisi wanduwa one enzi arjo birandai harima periodi fulani ta periodi fulani rehunda na bie za urais hakabo kamra nazare yo periodi katimi karon mfano wajuzi le 20 mars na kauro haujahun uhandura pasha Komori hujili Addis Ababa kwezi na abo wandura roha hiyo Komori sonti na bakaya ya vyo alikadatimu daru 20 amfikadatimu ya abo bakaya wakaubaki Addis Ababa wajaro yabo waendelee Dar es Salaam wakaya kaja kamvyo kwa Dar es Salaam
wafanya wahadisu na ile shirika ni anu agence Ethiopia wakandasa de bien wakubana na ukaya ngo habari yao henda Ethiopia alafu jaronge waruho Ethiopia henda Dar es Salaam sujaza bar hindu waso na watanda aruma shirika la kwa Dar es Salaam direct shenamna wale wanaduna Ethiopia Airline wa habari wao wawasili Dar es Salaam kwa jasa bonti wakaurengwa wandu Dar es Salaam wajaze anvio grand veju hende Ethiopia so ntrenda sihe yabo ukweli ngabo mashirika boko ikawa jaho maswani ngwa randao service hakayaba nu wa manga wa hatu wakati sisi lilona mapasager yode mihaji na abongo wana mihaja komoro ko chwandu wenji nge ne makati ya hewana nyasi wa heze vakansi wasi hao haruma ze shughuli wasi hao waje wawahe wasi hao wajo waoneze famous yode ze makati maili boko wandushi na mbakaya barengo amvio wakomorwa jaza les circonstances ya he inamna zanongo za panda kaile gashi liheya yesansi heya yegazwali heya yahoya tanya heza mvio iheya abo hizo circonstances boko ngelazimu wakomori wazifikirie zonti hizo circonstances kwa lazimu wakomori wazifikiri donc yawe makalima mzee wa hatu Abdurrahman Abdul Hamid ya yaunisa ukaya bali banu ngabo namna do amini wala wana wakomoro na agence za misafara wandoa hadisi do namo wandoa wale mbaba na shina wavile wana hatu wanu wana mabani hatu wanu wana watu wanu kopi yangu wao wana za agence wana wakomori washine wartache mbaba boko ngwajo hadisi na shirika t-shirt Ethiopia Airline shagasina wandu shibitsa wanu wanu majana maranda rusawanu wanzao waende komori dati fulani wajware jei dati fulani andone ko bahari yabo ezebei ngadukawo au hafifi kama ko yosubuta mbekaya ngizo rahisi kabati masubuta mbekaya beiza amvyo ngizo rahisi umru hadaye watu shawuro wonde kamnu wono kakolingizo ali shaka ndo arengeze ye problemu yarihe wandu anwajina shaya sikomie ye problemu ya kweli ya tongeza zebeiza heya nasema yasilo saidi wamkomori ana agence kumwa jana alhamdulillah ye ustarabu wahe no hadakifu wahe wa negosie yale mashirika amvyo alhamdulillah yabo amfikiru kaya ile wakati hawali namna tu yamba wandu watsawa shabo tena ngelazimu wakomoroke tayari waresanse wandu walio wanzende mwahani mfano wajoka abosai ngasna marushi vitsa wanu wandu walo Marseille wandu walo Paris wandu wanzoende komori wandu organize et départ nezere turuizo ili wandu waone ukaya ngawajobu hashirika lirenganga jima li déplacer wandu hamana manda kufanya kayanga sana mihaji kwesi ngabo wandu ronula ya aheza majimbo kaya dawla na hurkani mashirika mvyo zoko yofikira shabo longala bakishirika la mvyo la periode longala bakishirika la mvyo la periode na abo dawla ngone fikra yo bo harmaze mbyo ngoendao na uhadiso na mashirika ili wandu wapange shirika la komori shabo ngabo ziza uhadisi hakabo ngalabaki shirika la mvyo la periode ikana mvyo ngalo ja Faransa loro jei ya yo periode yo de vacances ata vacances ya wakatoba ke mvyo nge dorumishaje ya uma hadisi zo fikira ko nazimu wakumura kenzo hadisi haukaya besina ujihada ya
karjaheya na maturist karjaheya yabude mkomori wakomori wararuani watano tukana Dar es Salaam wafanya biashara wakomori warandaru tukana Dubai wafanya biashara wakomori walo wale wenda Dar es Salaam wana umori saunda ujao sha wakati wakomori wakorundu mauro hali wanawaka ngabo majevia wajao yone ze vacances kwetu na nyasi mesho bonze yone ze vacances yondo wakati wa mihaji soko yabo yefikira kando ataheshirika na mvyo yote mbi shabo tena lazima rafikiri tena ya kompani mahalo likashirika na mvyo la period utu hata utu gon uruwonga monoka ya vacances ngabwenda utu ngabwenda December hata basani natanga bwa janvier wenda kufanya mashughuli wenda unaweza fami donc yabo ikawa lazimu organize yode ya mado de organisation ya he vacances ya hanyu ni wananyasi mlio bonze do organize kanga samezi mili tsainu emezi milinu ngalazimu wale Ulaya wasuli Komori emezi hiyo ngabona mezi tsainu lazimu wale Ulaya wasakomori warohe Komori wareje harmenti yao yabo ndo mdio kutsongeza wana hatu wale agence zanvio washina organize watahi kwa jeshe hesabu shahwando alo nao haina mwaha wando sakomori waendele mbio watahe namna ufanya hata wahadisi shaundo ukweli sema hatu kajamandago sheitabu deka wanungu ajauze kweli nganzozi haulo azibalwa yani zibitswanzia nyindwachi jomkini shabakia wanduwaze wa hatu waishia mzoa watu Abdurrahman Abdul Hamid ya Rongowe wamebala nguwa remo wala ambazi kweli kwezi lanzo kweli so tinga si haruma haina mndu tinzo biya ngushemezo haina mndu tinzo biya ngushemezo hali mdada makangu njarmu internet ya itinze bange duka rahisi hayu hata hiyo Sangalia juzi na rohanjehu tamam nchonda Ethiopialine ngamangalia ni itinze para internet ye difference ikara majana marandaru shabo ngabola uhasari ifoka eke kolita wa ambe ka urejeindo cherengia hazma tendo agence na honi meni banu skatse nge para internet kahambwani shadan tuzuni panda zamsina hangala Kenya hangala ona kutsona nguzo haju hata saidi wasim telefonia sababu mzee banunzi kana roho mwanzo biye ido karais hangalia Ethiopia hangalia Kenya hangalia ula yani paramba gabo ya 900 soit combien euro wana gabo ani muhimu hata balola na babu mparoana ngalizize namna ndio shida ko ni mjua alhamdulillah hanapara babu mzee kabas taratibu wakati huu ngizo ali zonzi donc tishukuru tende Ethiopialine tende bie shasi mwambia kaya bali kati ya 20 ndo nakopacha siku hiyo huja Faransa shikauja Faransa siku kati ya 20 no Ethiopialine nyenyekea ilirenge hiyo ijai za Ethiopia German amvyonyo jina shasi kardaka ali tukabala walewe sondo siku akaya ya amvyo tukaujaza wando siku hiyo na kwa kumori somo karaka uja Faransa karjate 20 karjaka 20 yabunga mahadisi ko lazimu wa kumori wa ya hadisi kiakli
yani shemeza timbi shanga mahadisi kwa lazimu ya hadisi wa kiakli hamali namna mzawadu za majana wandoa kenti waone namna wana hatu za ajansi wajoshinda wandoa kale zedati za depari zedati za returu wandoa hadisi na mashirika yao nuno wana hatu wao yende joshinda isaidishe zenongo hizo shekaya wandu jana nganzaro he mars asaman utu wandu na jana jukoro ha september na jana jukoro ha oktober na jana hawasha shana hapo ikaya andu kwa tu fanya taratibu watanganya wajua shay sabu cha wa komo wanzaro homa haunu usa komo yabo ikomission ila nyezimoja jaza khairi mazamba na wendao za utahaib eze biazi zipuhe vanala muri saluer juste na jua makatu saluer womdu mjinga lazimuri saluer juste shange lazimu wa ikomission ila inje mahadis ini ibuera ngaba sainu itahaijwe ngaba sainu yebanu muhani ngasna wanduanga wanda se komori do ujwa rans muhani ngasna wanduanga wanda se komori wanwa juwe hesabu cha wanduao asranu shipi mfano tawanu wanda se komori mfano ichuhi wao ngabo walo majana ngabe wao pari majana ndu fulani ngo mansa ndu fulani ngo jango Mahenga ndio fanya jatondu wao riwatie baba hanu wazima shirika zima kwezi ili rijwa uhunda mahadisi sine mashirika zebei ziki hambwani shirika ya warohanu mungu mitano hawanu mungu miraru Marseille usiku zima baja pari warohanu fulani na wavionge songo juha Marseille nyongowe mfano ilange joho pari nyongowe yaponga msowenji ho maswangi showenji wawe mashirika kwa turambua wenji wa hao holionga ngamtsambali yao haina wanu ngadaru mashirika mbali la hao baisha wo pia ndo kandwa tanganya hana Ethiopia wataruma kande Kenya kande Australia ne arma vyonzi maiwabehe shabo ke tutsongeza imashirika wale ankolo ngona wanutawa nwalo washashi na hadisi anyolo wenji samani na hadisi karno kazara kasna konru shiwa nuru arenge izamvyo mbili mfano rwasisi haunda raunne hata zedat turtuzao donc ngela mimi joma kandu wa cordone wando organize wando atahe wajue ile lauzo mahaunka o mahaununga sina wandu wanga ye agence jukanda distance ni yonga hadisu kaya ngasina wandu wanga wandu asihe komori leo kana ndor pare sai dana ndor pare munda jana ndor paro mwana mkoma ron agence shawandu wajoka wa komori walo ulaya harumazan sanata za ulaya ngo hisabu fulani engardo fanyaje wandu wao watanganye rione shirika zima hadisi negosie opweze bei wanduwa roshe yabo usamoroni wardoaje wajurkanji sena warenge moroni warejei ulaya yele josongeza hata usoni hokambwa benda rukana le shirika chati mwambia nukaya bali le abollo ngaldoka shirika la vacances hakaya simongoni mwandu boko rihana maturisti karjaheya kwezi karjaheya tokuyabo yode namna mimi nyelewao Ilamna mimi nelewao izo kweli ino haki shanga lazimu wandu itwalindo wandu fikirindo wandu jipangendo ili wandu tamekaya karna usiha anuna kaya condition zakaya wandu wa josiha
shabo hiyo ndo kaya wanduare wajue kangasi isabu fulani omahaunu Paris sabu fulani Marseille sabu fulani Lyon fulani ani haina mahala abantu mkomo ndo shina wajue wandu jimlise wajue engasi wanga wandu wanga wandu soma swani yaboshe sabu hisho ndikostongeza wandu shibalie handaruma agency wachahi wa hadisi wapuliwa ili wawewa homaswani arde warejesio watukufu. Ene fikira ya shanga boza sana muzamba rujo zambie mano tablo komori walohunu bonze wahunana ne hatu wakaya yujosi hakat mil euro kwezi zahamti dungaza komateri za minyanya hizo banga ndani nga sumuni abangena re nyenyekeye miyo hatu mrata ya dunge komateri ya mnyanya marencha do hambe majalo la pizza umumu hatu singa sumuni inni swaimun voilà donc yabo nambe waza watu wala henamna washinda wa pangai 4000 euro e kamru hende waumbise tena leshi wanahao walarme komisio inu ili washinde wa hundane nezisabu za lazima shatena niwambie ukaya eketi wakati litina laha njitukufulini la unotable la hifadhi ya umendo waho wana hatu wajunda hunu bonze kai izori rahanja parodishia mkonsi washikomori wakati wafikiri ya maisha ya howana walobonze japa nabonga nyihunda nyao nido mwale lao amnango mfano domenye huwa hezendo la haraka za howana zijana zifanywa obonze bana mju wao kaize koze zinji zinde ze fami nungunda harenge atahama nam junda lole mwana hangu wa hadisi mahari wafanya nongo pia wendo wafanya ukumbi wafanja intwararu ola nduze mwana mshabe mwana mmekaenda zaho ina zaho yo tinzima timbili tindaru zendo la zaho wana komori zamenya habo tijubanu yo zinji wale mzade hambane nzahe wale mzade bal halo zo komori hafanya keso komori hafanya ngoza komori haja hunu ngazarda fanya ukumbi kuja ufanya roha wenzao yeizo kwezi waze wahatu wa mila manotab ke jaja wakati mkenti mhundane na dalao la hezendo la hizo na ifungo boko ekayazo jiri hau ekanga bomdu na fikira zila ekaso eba weya mumdungu amdo amjore mwana ani amjomani wa huziro hau kaze ndola rifani hao bontijubano ezinji katufanywa ndola ngabwandu warengwa wa hamwao wadungwa wenswabile ndaza njaparo ishia jusqu'alors e mafundi maulama wa Faransa pan e manotable wa Faransa pan bakamdo mzima zongozuna bakati hak na rkiante shkomori runa nadala wala heza ngozino wakati ko jaja kwezi yezo ngonzamba uzinu ngabo mjiza tujiri hata basanu mona wandwa he yao armaze ze Facebook wedaye mapesa hao wedaye ze dhahabu zao wedaye ze mali zao warumia bawarumia hada wanafanya hizo zonti pia gamfikiru kaya ngerazimu waze wa hatu haba sarza mbao mkubali mkominye masuala ya kweli ya hulezi bayo do iyo denje mado muhimu do kubali do ukomie masuala muhimu ya hulezi makatana kabati minji wahe komori zenguza sujiri uwenze bana kabati anunga somo paro wenda rumwe ukumbi entwararusha mumdu madungo
hamba mndumeka mndumshamba mndumamba asirega mndumshahi kuna mchahumona raha no balasa hambizwa naye hizo ngizo ulaya hunu hizo ngadora ngamiza hizo ngadora ngamiza sisi rahane inahez akaya banu heza mvio ikawari dhulumu hizo za haona Mwenyezi Mungu ngardo ndo ha Mwenyezi Mungu shazinu za ulezi ngizo bodingo juhatu ngizo bodingo juhatu kati pangendo la uparengazi cha upare komori wajarwendo la ila ihimiliwa yongwaza duaya hetsara mndu mengo mwanze ila jini la mdazahi wala mbaba wala habaja wala somdunga haya hata meziminga bala haya wala mndu mshola hardi halo wala mrajina hardi hadungwa yeketi wakati kwezi waze wa hatu wandoanya miliambavi sawa sawa neze bwana zinu mda wandoanya yuzi amvio wandoanya miliambavi ze shughuli nzifanya wabanu ula banu inam zendola zifanya haula banu zito timu zito kamelia zonja shonga rasparo isha mwazamba tima fundi tima notable shawa basainu ngono mnamwana mzima hanja dola 4 mwaha dola 4 za kamili mwaha bala halolwa kaja bara mnjiwala mnduma dungwa faime ngaba no jina hende dungwa hani ايش هذا ايش هذا yeketi wakati kwezi keti wakati wafa yoti zamba ngamreje wafani hamkonti wahanyuni walezi wa Komori mlarumensi ino ye namna mdoshi nda wanduwa tunde wana kwezi keti wakati no ala kulli hal ndugu yabo ngabo zinji za ufanya wazee wa hatu ngabo zinji za hwamba ngabo zinji zimenyao lazimu zamba hakaya hena mna mahunda hikma kai bieke jasira yo ujosa Komori ngujo remwalama dakati milero yendola ijo ufanye waitsanganya dunia hishambo wanduze wanja buhari kwa swanze mdumme waambie mwana kamtowe engaba hukuma hindi ele la uhindi kamda paro fikirizo na hizo ndizo muhimu wakabanu yangu do utanganya wandu mfanye dola shaenzilo lokambirli yeze dola mfanyao zikendola mbirliye wanahanyu walolao wakemondola nshamda tuja mwenzo wabili balamtateka tumanza balamba bakaja kaumanza balamba banga na mndu mnajina kandalo ze mwana shabala mdadare ngola bange ola hadungwa anso tola tatulo da honi entorarba ngo mnajina jahalola hardetu no quiz tokiyabo kwezo tukufu sijotaha nongozo waze wa hatu manotable karjamandu waziye wana nyikumbiwa hunu karjamandu waziye ze shughuli za hunu karjamandu zilwa tabana zibiliwa eze famina ziuzisiwa kama nendo lainu yunundo la muyanza hainu ngamando mfanye arimje muiteshonga ikazi jazibiri na hii mjuhe mwende mbio mtaheze suluhu mtaheze samaha mlejeze dola haukaya kwa ujosubuti azihane zeno dola hizo haba sarza mbao haina usiku arsongona mra ya Facebook hamba watilengweza matangu tudungwa tenzangu
bana tilozwa bana tamana tarusa la ya mndu mshangu bana mtsada bana ani garzo nao banga mu Facebook yezo manazo mu zilando dasima dhamana wapo ulezi waho wana kweza tukufu yabongezi jotsaha kwezi mafundi watu mbizao mafundi watu mwendao hanume zemaulida zila mwitwaze na swaha monise ifaida dola wazee wa hatu watukufu zenongozela tena mkenzi mndengeze zen dola zifanyishao watijubanu ziken dola za maisha shati ken dola za kayamnuja ukana mwanahe hamlo za dola ndaru mwaha kwezi halafuka batata mwambo tijau tindo waloza wanu maulama taparosha mkonso wa fikiri zangu hizo tinda wanu wa manotable wa hatu wazihimilia wazitamfu wazitasheo izilengozi birendo donc ili ongyo wakati kwezi wazee wa hatu karamba notable tumnumba babahi notable mana ulo notable na wafanya ada balomdu mjaji afanya ada danyo onti roa jaja hatu roa baba hatu ni ma notable ijo kanje makwezi onwa kenti wafikiri namna ulezi ujuhunda wabonze bana wafikiri namna hezendola zifanyishao jilizi dola za haki dola za zijongyeshi shaiti kama amabano mnuto tifikira tapaka no gumbi na ndetse sha ukumbi ufanywa kala kuli hali ndungo lokaya mjoshinda heli leo matowe 4000 euro hojo sakomori mjoshinda mhonda na hukma yamrudo ani yamru haweza maana ujorenga wana hawaloza harde hanjobo hadi hawatambaza haukae zinji baada ma dhamana na tambaza uza dola wao zinji ngarshaka abaimnu mchonga kanje mndu mmeshwandu zahe watafijwa tamwambeja wa mali nya kwanja hizo pia garzishao na zote ziko likasiri abonge kwa tukufu njakanda nikemle harumaze madambilizo abo mlilungu akanza elewe haelewa yosijuelewa yotitabu kaya hizo pia zambishia gono amara mweshelezane baoshelezana yofai wa amini Mwenyezi Mungu inna dhikra afwan samani omduri tambisho banu amweshelezane in dhikra tanfa'u lilmu'minina hakaweshelezana yofai wa amini Mwenyezi Mungu yaboke na ukirupia waelewe zurambao ngawajo ulapita ngawajo twaminyanya shawa walona muwa iman waro Mwenyezi Mungu ngwajoelewa na sisi kangana bao leo zambao zinu ngazambao ha Mwenyezi Mungu abonge hata mpaka ndabo ngajola hana banu sibila madambili banu ya husu zebie sionesifikire hangu na ya husu izendola no ulezi uliohunu wano unulaya ukayaritaho wazee wa hatu manotable wanu mabana mazaje wafanyanda deri mwaparo manotable watahwa rimtaheni mbililie zendola zaho wana hatu wananasho hatu bangaze isawo tamba halabo tasi haranso masihu eza jirendi mzaze hadunga mndumme wale mbaba hadunga mndumme balajao na mkenzi tena mfanye mkonzi udotini ya mvume zendola mvu zendola mnasamba halolenzo abili mdadamba roho bala sawa haunomndo jina uyukadarada fanya ukumbi ndo ndizo mwanamshe mzima gufanywa ni kumbi mbili ulaya banu haundaru haunne wanduko wakomori kweli wende wakanti shaka sababu kawenza jirindi itabulo banu hindi redala uhindi wa ma'ala rasul illa albalagh wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa jazakumullahu khair.